ngol mbalbe control nal tol nal kontongola pa Ousmane Diouf lem Gambian Talents Promotion mfelentin na story joto jang al nyaabe nyi membe la baga sol lem mel ya lon kon kan na kabilo wala na molle mako yala ambe mobe tentu lambal jayla kunung September karo teli tanni worowlo Gambian Talents sewo kuwo soto kantu kafo me Washington non-profit nyin kafo me alonko kafo wuli tan lulu nin sey wolle dabe je wuli tan lulu nin sey ye Gambian Talents Promotion drone tombong mbota nyin karo men kono ko ntellemu non-profit of the month yem feature ila member spotlight to wodung nakata ko ni na do ko memba ke kangole wo sababoti adung ngal tentu ngal jeyi na board member sol mele alon ko ito len sembento yandi pour yen tambinde pour ngani do ko ke wo bori ngokola volunteer mele alon ko ito leke la wato ta aning ila hakilo ni la ku kotengol pour kana kam ma ko nyin do ko memba ke kan aning altol gambianol melbe jang altol memu beneficiarity aning na sponsor ngal be konto ngal tentu ngal jeyi mbal ni mbarala biring coronavirus dat hani sain tema nga baga sol mel ni bojang glofol wala maskol ay wuli nani sile al nyaabe nyi memna nga yita la komanto dindi ngol la maskol le nyinti me alon ko mba ni bo kan nyindomu kebal la maskol leti al yenyel sutele nga nyille ni bo non nonto bari sain nata dindi ngol ta la faji wota kumata ba kele pour nga nyi fo kabilo mole al sa lon ko nyi bebe bulle pour nga ni bo ntel be janne pour kan na kabilo mol anen kan na mol makoy na banko mol ke makoy inshallah bitale nga nyini nga bondi nan dulal to ngana nga di mol la inshallah ngamiran sulata wala dum baka ben kato dango be ke kanne woto mbal be danela alyal bulol kafuma pour nga nyinke tarinke na latest programme mel ngake lokun saba komanto nga back to school programme o kele pour na K1 through K12 dingol mel kata primary middle school aning high school elementary middle school ning high school nga programme o ke wolle ka back to school ke wo lokun tambita member noma nga college kana muto dingol nga wol fana makoy pour grocery assistance wo bori ngo kola sign na latest programme o wole mun na musolti mel ya lonko musu kensengol le iman kewol soto musol mel man kewol soto adun dingol be bulu foybe futu kanne no mbam fo man futu bari ni mu single momti dingol be bulu e sulata makoy rola ni en contact inshallah mba jibe la lembe menke no le nyine mun na latest programme o tingal konto ngal tendu ngal jeyi pa Ousmane Diouf len Gambian Talents Promotion Alin contact on 425-248-0810 425-248-0810 wala 404-593-6215 404-593-6215 wala leta na website to www.gtpromotion.org ala baraka